kumban pensyur syu ya kisamla pule jonggaraj mathan nakal yang garaj mathan youth forum mentaka singa arpusantri unai wing arhajar arpulai kala penkup buromi kisamla pule ki bala pas bhai ki exam bapher kumha ka SSLC HSLC ki bala pas ki graduate bat ki master graduate kabala penlong hamadan football syaken hakane ka program lawan bansaki da uba Marcus Martin uba longkum kongsan hakane ka sngi bat iba Luis Sterlingdo iba longkum isembut kongsan nang tade ki longsan mansan jongkaraj mathan ki khna school ki nong hikai bat ki rangba shnong na ki shnong bapher kumba kane ka kenhun karaj mathan youth forum kalara kheru ya kane ka sngi ya ka jingdap ka ban nyaus nam kanthi hakaba ka jupen long ya kum kane ka program haman laki snem haringkat jupen long ru ya ki sports kum ka jing mare marathon bat kum ta terter haba ai jingkren nakal yang uba Marcus Martin hakane ka sngi ula aimen simi ki samla pule bakam dei ban kut tang ka jing pule hakiker dan degree bat ki master degree Henry kwa banakal yang jongki bakin poi sekiker dan IAS bat IPS nakajaj benriu khasi jongi tinga tai di jongi jason karonghan ngawanra kaji publi na kaliang jong ka forum ka Raj Mathan Youth Forum and Cultural Association kani ka senam kabangila manong kabadap renyang hagaba kani ka Youth Forum jong ka Raj Mathan kabangila la wanra ya ka ha kani ka senam arhajar arpulai nila manong man lagi senam nyau tali senam kiblaya shaden jongi bakane kani ka senam ba kane ka forum om tang kajing sam ya ki awat ya ki khna ki bawan shakmat hanrei gilayo ban rakhe ban celebrate rangkat ka cultural program hakane ka sini benda mestap gilayo ngilala ban pendap ya ka half marathon ya ki kun samla nako jogane ka Raj Mathan ngasio ban jethu ha ke jia lenti nimat shibun ki jinge Sibun kijing pensoi, sibun kijing pengkiang, ka forum rengkat berkajias senok tilang jong kisamla jong karai, kentai bersenang, kabangilala bagilong mentah, bariyo I markamat, hoi nakaliang jong forum ilan sibun kijing tuna, ilan sibun kijing pakla, bagane kade kasin kebanengkong hakabagilara, ya kade ke program syamadan, tekalong ka stage, bat kalong ka scenes kebanengkong, tinggi sewan panmap. Ya ki para invitees sebagai ki jongi kerpang ya ki nongsong senong napok jo Raj Mathan ngidon ya kane ka forum sebagai la manong kaslam saindur jong ki khum samla hapok jo Raj Mathan ngidon ka thong ka benengkong kalong ban ai ya ka awat na ka benta ki khna ki bawan sakmat ha ki jingpule nadu class 12 HSLC graduate but hakane kesnam kade kesin ke benengkong ha bangilayo ban sami ke award na da benta ki khna ki pelala ban pendem ya ke master degree chi jingam kesirta ke jumpi kila sim ya ke sengjan ban timti ya ke dong ke than ban wanra abiang sasisen ya ke syarak ke betebe ban pe ya ke jingdom lembah ke jiksa jumpi nama rasa menang kamdai kabang syuwan hingay bandai tang katamasa yo piyong bagi ni hidai itaki bunwan lamta banpani tamasa berkorong kajing trang jongki nampiya jongkali ke organization kadai kajing temu banwan ra bantaidan sajisen ganam kabala kelon jong kedong ribuai bangun radang ya ke burom jong kadang ribhai nemar ke bala pentulan da manore mano kilon kepa ki balai ban sekhi khantam gitu ki boyo ya gene ka cinsam
ya ka kusnam ka ba pilala ban tha ban kun iki kun sama kan the ba chirang ki lawan chikmat ban chimti ya ka kum ka kadang ka jungki pikem semua ai ba ka do ba ka snam jungki kalong ka balonai ngam yoro tangi gikmi ngam nam kun tho tangi gikmi ngam yoro e pisis pasha ba ngam kun tho e pisis pasha lada pilara ben ora ya kan ya genom kum kita ki master degree ki graduate hagi keran ki beroga ayu phulai ban beni yena garaj mathan jum phi sagi wi pat kiraj sagi wi pat ki jela sagi wi pat ki dusre kadang ga thong bi one eye bat tang tene ki jingyo jum phi ka certificate pat ki Momento kan kon mo hangne mitran nakamusim bangin yo eki IAS ba IPS naki boy bat naki kasi jentia kumbalong menda PE sibung ki IAS IPS kiwan ha ko jela ko jumi ban kelan jilebi ya ka senjar ka kenar ban 2 minit ya ka senjar kenar ban ora ek tagi an Gimana separ jela ban kenino ayah kahok kujunga jumpi ngambeng bat ngam kuntua eki teman pesan kumuramba benang ini bahagi kan ni kata ngam hak saya inti jungi kum kesak balang babun bahagi nurap habawan ki company bentrei yaki projek juki hamne teng lamut ban kenino ayah kahok juki kum ki trai muluk ki badan saya ketaka hok yada yang kena kesak kujuki bagai ini bukan ni gini andai bangat penuh ina ni ke kering ke cisha pila bana inga di bru ubalu dia pada balu sia apa pun kiliang ni tanggung ai ngun penong ibi kita peni kita ki nonsat jong kawai na kismang ki bawan hangne na ki cek beri kurbi kedang pasti hakadang kedang ka wat lam hakaman henry an kangbe ya baka chat bulu kadang dan ya kisang bang kiba pade ko iksti chat bulu kadang iki iksar petang la petang rai nang po sularan dia tu bagi pajula ban perlong kum kene program henry aku belai pat dah jeng Kristom jong pi ki samla ki basim mi kalan kor ban kentu ai kun samla ban am sim ban kentu ya kasnong na thau ban ya garai hibar ko we bai philala ban le kat kane ka program ka bahe kade ka sin gun kong bagi penong hamadan ke bi asion nang kren mahkamat hari ka dong par program kami tenat ke bai pu ping bat ke balong sukses ka job ban perlu kena program kami ke besok sibun ke jenglut ngapa di badrom man ke seni man ke por ni ada lang dek ngi ke jengkun kam ke jengi ke fun absau kentai hapen fun hapen penbek bu ibun kam kalau berjaya si berjaya dang fun dan bisi ke fun jengi nama boleh ba idon ke jengkit ke bakia nam tak program renggat bagi nailam kibadon sa kane kathan ban penong ya kane program taksi ka job ni sya hu bagane program jungi taksi jungpi kalong kata ka job ngai kudai bagapang yang ini samla nang snong ba per jongarai ka jungpi kibala khiat pa pina tu kene tang dang ta banyo uai awat ta dok ne sa stom khiat mo bila sakriat bila sakhan nu thai gat bakran along bakran yaki siaki mo te kane galong kita ka singi ka bakhau na kam ta ka jongphi bat kawat kawapin sayo kalong lu awat na kam ta ki badon salendet jaga jingjok jong kita ginang ayah king job ko jong pi kabde ki kimi ki kpa ngimle ben klat ya ko borom
ke jongki. Hari singi ko menta. Oi shibun ikun samla. Haga than. Haga ri jongi i. Bon gibanang mastat. Kumulong dai samla. Sengkli. Ba sengkli dan sudah keren yang ba. Dan ia jentut kita nang mastat. Henry. Itibru. The education is the weapon for your life and for our life. Kajing na start ka jungi, kajing pulia putih jungi, kajing ka atiar, ha kajing em nga jungi. Ha kisi gumta. Kabala berkentiu. Yanga, kabala kentiu yangi ya kasno kajing ra jungi. Kadai lengba kajing nang jing start. Lengba kajing pulia putih. Ndai tang kini ki bawan ra ay kata degree let's say tang hagane ka master degree Yilre haganek siar ngan soi sibun ki degree ki badam don hangne ban pendam bat kita ki degree ki bangin sayu hangne let's say kila ban long ki professional kini ki professional line kila ban long ki doktor ki nurse kila ban long ki engineer kila ban long kino kita ki professional line. Next nasta pat kan ngan sai lese ika wei ka lan ke ban kham itnat bat kata ka lan kan dei ka PhD doctorate mo kidon sibon ki lan ki bangila bani akan jo bani ya sekarang bani sim ya ka banta kum ki student bat hakaju ko por kum ka association habati i gale ke benta kalong ke benta ke bedongkam ban ai ke borom yupi ba pila ya menta kum ba pila ong nyut ligisnam